أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فاخية إلا مستقيم إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلمون إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا رب العالمين özümün qasiyetli sözün bolğon Kur'an'dan jüregi bolğon Yasin suresinin ayetlerinin payda bolğon savaptırdı böde qırsıqlardan başımızga düşkөн baleden qoqustuktan bul dünya menen qoşay çıkan elbette Allah Taala'nın buyruğu uşunday bolğon Batken jergesindegi aramızdan ketken marhum jana marhumaların ruhlarına bağışladık. Allah'ım alardan bol dünyada bilip bilbey pendeçilik menen ketirgen günölerin geçirsin. Al dünyada öz rahmatını algan bolsun. Kıyamat günü alarga Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem paygambarimizin şafaatlerini nasip kılıp, surak savalların jеңil kılıp, Allah özü süygen pendelerine dayardagan Firdavs cennetinden orun alışlarını nasip etken bolsun. Артында қалған уğul kızlarına, nevere çeverelerine Allah'ım sabır vergen bolsun. Kökreklerine, iman yüreklerine mer, şefkat, sabır, kanaat, hayrı, sakavat vergen bolsun. Allah'ım Kırgızistanımızdı böğde kırsıklardan, asman yerden gelüçü belalardan, Kırgızistan eli üstü böğde kırsıklardan Allah'ım kuru doğmat çalgan celalardan, arıganday azgırıklardan özü saktagan bolsun. Arıganday apaatlardan özü saktagan bolsun. Şeytandın azgırıklarından Allah saktagan bolsun. Camandardın gözünden, camandardın sözünden saktagan bolsun. Kasiyetli eli üstü, ağır daim birimlikte, ıntımaklıkta, geleceğimiz gen bolup, imanımız beken bolup, Allah'ım cerimiz, bütün elimiz aman bolup, yaşaşlıkta nasip etken bolsun. Jaratkan Allah, Kırgızistan'da hiç kaçan özünden başka hiç kimge muhtaç kılbasın. Biröğünün aldında çegoletip, biröğünün göz karandı kılbasın. Ağır daim, başımızdı büyük götürüp жүрген, baktulu ellerдің қатарында, Jaratkanın süygen pendeleri қатарында жүрüşümüzді nasip etken bolsun. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Allah ahiretlerini abat kılsın ketkenlerdi. Kalganlarımızga Jaratkan bakt sağlay versin. Bunday apatlardan Kuday saktasın. Jakşılık bolsun, amançılık bolsun.